Kaya katanamang silipan ng selebrasyon ng Porac kayag naning National Tourism Month king istorya ng Patricia Mamang. All smiles at katmong good vibes ing maging kick-off ning first Porac Tourism Expo aganapan king Bayong Municipal Hall bilang parte ning pamagmasusi king National Tourism Month. At chula king 30 exhibitors, iba't kareng miyayaliwang micro, small and medium enterprises o MSMEs ing pepakit king karelang produkto. Iba't kareng local delicacies, arts and crafts, ang gaking pupul dareng Ortilano. Metong kareng kaya Beketi, ing Palat Livelihood Multipurpose Cooperative, aapisali ing karelang sariwang gule at talaga namang memye kule at Bieking Expo. Para kulay pambagay kay kami Ortilano, lalo na po kareng yayaluang barangay yung ilat iyagiting gule dareng Ortilano, lalo na po dakala yayaluang barangay yung Tagayni. Okay po yung first expo ng Porac. Agpang kang Vice Mayor Jen Capil, maulaga, ing paman nyo porta, kareng magumpisa pa mong magnegosyo. At kareng artist, uli ning maraguldang ambag, king panyulong ning turismo ning Balen. We are very supportive po sa ating National Tourism Month celebration. Lalong-lalo na po ang aming bayan po. We're aiming to be one of the top destinations when it comes to tourism. Kaya all out po ang aming tourism, lalong-lalo na ang ating pong mayor, para po ma-showcase po ang ating mga local products po dito sa Porac. That's why we've held yung aming first Tourism Expo na nagaganap po ngayon para po mas mabigyan ng platform po ang ating mga local producers dito sa Porac para ma-showcase ang kanilang mga produkto. Kaya bemo naman king selebrasyon, i-Councilor Maynard Lapid, ing chairman ng Committee on Tourism at kasalukuyang presidente ng Philippine Councilors League Pampanga Chapter, amemye mabiluga suporta ki programa. Gawan dipungan, kaya tabi da po reman punan Porac. Gawan mi po yung agreement para pasikanan niya pa yung tourism na po ng Porac na po. And syempre, welcome po kaya kayungan at nakala salamat po kaya pamatan. Kawani king exhibit, highlight po naman king Tourism Expo, ing Filipino Brand Service Training, Pastel Art Workshop, at familiarization tour. Amemye bayong karanasan at inspirasyon para kareng tinagon. King kabilugan, meging makule at makabaldugan niya ing mumunang Tourism Expo ning Porac. Meto nga paganaka na intune bandi ning Balen, akit siya kareng creative products, mga sipag malen at kulturang apagmaragol na niti. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.